mujiba kunanga jilujilenga kundungu mwetu wajilo jalilu kasai munena ukunu mujibiru cha kulonda mujibi Johnson 17 Johnson tunishinga jilujilenga bwalo wasile nkweu kanu kutuikila nanga hamianda mina ai hamianda ya mtuja kwa mwamgalata chemikala pankayanye munda mwa studio to RTVS 1 njumikala kwa mwa mwa bu kamba ikazaji Jacques ujikamikala muntu wakunu machika bitu nkazi chifu cha fumulonda cha kumanya misankali sotika nuku ulokundo ngomoto wa akasai mwana kajide lo chuma kijile malbu mwa kujito njumika lo mwa kijila ni chifulu chukwabu bonetu weto ma bisanka jaboni na shime bya ngi gisanga jaboni ngele batu tangi jibons myo ya gisanka ni jibu jonsi ya tutangi labu ni mujinde ni jilolo myo yen bijumulo kama ngondo mili to tujikoko tujiko o pa tutu ke baso tutu mona Mtoto tujibika leo. Kwa mwani mwane tu kamba ya kaza jetu ya kukena na hamwanda udulika tubikilene fondation. Ne fondation nuka njini na chama kwa bulo bwa isto uji FKKJ mom. Bijina. FKKJ. FKKJ Fondation Kamba Ekazadi Jacques. FKKJ Fondation Kamba Ekazadi Jacques. Jine te bamuna kaya. Bijina kumene mene. Tuwa kumanya kipa chika objectif gani objectif wa fondation ni kwa chini. Fondation wetu ujine kipa chila ka kutanta. Ka kujunjisha kwa bantu. Tuji mujiba famba mu français asbel. Chisangi di chabantu kajika chijinga mu falanga to chijinga jambe jilungeni babantu bajisanisha de bakeba chijubu mwa kwenza na shobo abubobo na shobo abantu bakwa mu devise deja wetu wa fondation eu tujitwambane tujisanisha wakutanta tujisangisha bakwiye kumpala donc kipachila nka kutancisha bantu kujunjisha kwa bantu itibole mu ndondo wa kutancisha kumpala beto mu ko bakaji fondation Kamba Ekazadi Jacques ujano wa mukana to kuna pesho kaji ni mikanda ijumulizwa kwa mmola tini tobwase fondation Kampanda utumika ijenja fondation Kamba Ekazadi Jacques ntasikejela mama journaliste bwa lukonko njuma nyine katwena bantu bajiba vivre anyi basomba mujitunga katuiba manyi mikandu ni mikenji ajitunga nashi bula mataji mulongo lolene bajimwande uwenzeka bimpe bula mataji au manyi tukajiba munembula mataji ukaji mutu manyi kikai mene tujiba ba prévoir anyi balongo lole muma tukajalo kumpalemu tusomeshe fondation wetu miabishilishilangane mwabo kumpalo tujiba viser à part Kishas tu ya kukana tu ya Mukasai Central bwa kuyo kusomesha bakaji kukujibantu bakaji badere bien que nkubaji kubiji kubule pinyo tu ya petana na botu batu ajile pa bwi mene chijicheza bunene bwa mwandu tokuluna unchi mba umvubi abukubule kajitu ya iwa tusome nabo tubaleje upatoke chijibuni bwa kwenza bajibatu injile disi lumiunu lwalo misango miko bya tulama mufuki tuyini cha kufweka bwa kusomesha mwando wetu muchimenga chetu chakananga lulwabu muchimenga chetu cha lulwabu mwanetu Kamba ya musungulano kananga bolo wase fondation yolano nasumba no kananga peshi na tanta mundo mwaje kuna mwana tamusho kakwe na bolo bwa kusungula nanga to nankwambene ne tubwele mubulo bubujima kwambane njitunga jetu jishima province yetu yonso ni tubande kabijina shuma pa matungo makwapo banga batubambane kanyonyo ka mulundu mule mwene chintu tu wajo wachukuta na nkuwa munu mabuchipeshangana tokubangisha mu Kinshasa puila mambu nyutuka tubanga mwaba kwa bamo mai kuji bana betu batoka na bujibele jibu tuye tubatwajile mwanda mwimpe wajisanka bwa kushijumuka kwetu bwa kujunda kwetu bwa kutanda kwetu kwa bya mushinda momo alipatwa ashikisha kananga njye mu programu jiku
Panjishikana, Jintekemene, l'équipe Wai, et tu bois le bandon. Dans je crois que tu capable, tu bois le bandon qui quitte et consort tout son bécha, pas chicher, tout le temps, il m'a couillé avec quoi. Mon le plus passé, fondation, moi, on fait partie politique, mon canon, la monnaie, comme déjà. Au lieu de me dire que nous avons la visée ma fondation. Bama, mon banson, bana quelque temps, un peu sur mon tionson, ou je me calme peut-être, moi, bon, ma fondation comme ça. Mi fondouye to un statut, il dit yambane fondation ou du concerné couchions. Bantu bons. Bana na shabakol balume na shabakash katwenga bimanine kushumwe kampande bwane twambene tujamune jeunesse to ani bansonga nash tujine bantu bonso mondambo e ji kumbasha kabiji bokombane na shabana betu baje ba vivre ne boulenende batu baje bekele mu français les personnes vivant avec handicap fondation wetu uju bakijila puisque bantu abubana ba betu baje batulonde ba manyene ba personne va vivre un handicap bantu bons kabiji mbalum ni lu fite boy même quand on ne muntu eto mu fomes pofo kaju wimba synthétiseur terrible alors bantu bunam ba yiba ko kala bikale ba lisangana marginalisé ani bate ka kasuku kajito kwa meneto kasumbu ketwaka ni kabiki le bantu bonso ndela nyonso kushionso ya kwa bantu ijine possibilité ya kusemena kutuchi bito monene kabele makanda kulwa tutu ya verbo bokuba solliciter tusangile tuzimushitu cha mushindu na shibota yele mu logo wetu ni usangane ne tujibima nyeke bantu basatu bakwa tanga kuchanza mwishi mwa muchi amungu amene baji mujila fondation mwishi mwa muchi mbima ni bafuka lunga nyi balwata ngile kumpani bakwa ngile bantu baji mujili walwendo donc nous sangane ne tuji katwene basunguluji twangate bakashi twangate balulu twangate bonso bwabu tuji tusangila kubatangile kumpani mukaji mamuno somba moshwa muchi mujileji kwamba se banyema vita banyema wale babikabala mama loto acteur kwa sotolo muna shiko kumata munda mwa mushwa muchi mama journaliste mune kusangila kwa bantu abu jikwa meni jiku jakunyema malo abuni jiku jakunyema vita mwa kwa jiku jakunyema lutatu jiku jakunyema anti valeur kujimalu bafite bungu bantu bukwa bantu bambale to tanjukwi to muchimo mujijilachi tanjukwi kute tanjukwi mana bi muchimo muchimo tanjukwi fete le peuple la nature tu fete le peuple la chifuki la chifuki bwa lujimwakalo lui bwa lwetu kutokulwa nkulebe vula kutulokel munyu wa kutubwele lupwishi lo kutubwele mumushifu kaji tuenze munyu tanjukwi bi muchimo muchimo mucha umuishimo awamu fondation kamba ikazaji Jacques bon tu cas que je fondation kamba gazo nachi wa ban ba mokasa en général animal ba mokana na parti et voilà c'est une fondation qui te boy bukana ça une fondation tu cas de moi toi ni bon ba ni panji faire partie de ma fondation bon cas du cas nko monde ma fondation kamba du cas nko du cas bobi cas monde ma fondation ah du moi no mokasa yo taram te voyer vraiment mucho wa ile tu sais il y a ko toi ça que dit l'homme que l'aime cache bois le concolo bien dit sans que j'abouille bois le con lui bébé une doit d'amener le tout le lance bajiba ngo muchilo bacha kwetune bijin tuilu bijin pelelu kajikabi enanda biju mumwe matamba ngo et puis seigneur bajiba ipeshi bantu bons kapya nkoka mushindu tension waka tout ça kajipa kuja kukipo manyene mata manyi mmoja ulimula mbele nchanza changani kijana mune jani njo chachi kajibwa kubenga kukengesha bakaba bangu vibini njingamba ne chakanyana na mtu wa muntu njishe jipi njike ngishibande tu babuni c'est-à-dire ba consommer matière radicale compatible ne bu muntu wa muntu to mama njimbo lutatulunji mufete lwa mwana mwena kasai yeye kayendo ukenyish mwana bu lukinu
lukinu betulwa ujuma ni lukinu mu tetu batendele jabe tu mama ni lukinu c'est moi no wa mufo mulele lukinu kajipa jumuntu upatula lukinu munda mwende ujuma ni ne moi gendre mi fombu ni makolo mi fombu ni makolo d'abord todo muga jona ni yesu kristo simutu shilo nanga mukwebe umunye mujina twashuku sombe shijina nanga munkachwetu chene ni bit matanda biko bantu to chene ni zemwe ko babato chene ni tulasto kwibakato twashuku sukula mutu wa muntu twashuku shipamanti valeur muntu d'abord na shwele kaimwele kasaito ujuki na muntu ujibufuka buku bamufuka buwe wachini wachini biski netu kubandundu kato kuyeni mwangulu wa tutokule uto netu ni mwangulu mwa kati bandu en comprendre en considérer kay kumpenda to kay kunkenisha to itakunje message anje mulo nao voilà cha kumpa la shituya kuibaka mchochachi bana betu babuimba kupita mu fondation chena critiquer mu manière mabito kali tuji to ambane wawe kutumpike china chacha bipo pingane chanyi manyima d'abord utangele kutokufuma nkuni njimu manyi kungakula mbulele kuni mufike njimu kumanyi tulombe zambi kujimwa kuyimutangile netu nkishi tuitenze mu fondation kamba ikaza Jacques c'est-à-dire utangile chakwenza puisque ujutangile mwane tumuka kwa mbane njimu yi wa kwenza chintu kampanda kwa bana betu benekana kati kuhili franga ya kwenza chintu achito to ki mission yetu tetu patu yaya tutonje kusombesha lungu lwa muntu munda bwe bamugichi zambi mufuka muntu yonso ni kipachi zambi wetu mufuka muntu yonso ni chintu munda mwe lungu ni lujinalo mwane tu Francine ki lungu jinalo lebeto kati lwebe kalukenge shilo anito tufetangani muto kwamba ne tukwatangana kuchanza tubetangile kumpana chinji nachi chigidwana mwane tunachi tukisanga shimwa bumu tufatule penyilo ngelo chitima ku créer nchi tadi d'abord mutu kana nga nsonka no sentimi kalanka ya mwane tu kamba ikaza Jacques kana nga kama kana province ya boye ni mena ya boye kana kakateka tuba ku conquérir tout le monde kamba ikaza nous bank chef nous marche na ko wasibana kana mbamanya tiba pilu kumtuba Zambi wakati fesha méthode ujumanyine njamune janda muna jiji jambane kakwene bwalo kujuma kwenzeka uje Zambi kai mumanyito nje mutu makumpala wakumpa mission yinyei chumulale nabuto Zambi akungambile ne chikono chawe kujuka chako kumbana nankushuka chante kai falo jimilwani michikale compatible muchateka ibunda mwabana betu banyimukana mbangi njile mukaji deja ni contact banke bama tu konsoa sino kuchakala kuyi mujisatu makele kajina kwa mene to kusanyisha maile mangonso acha kenge jibwa wana patu aya mtwakula tuleshi tujuma kwenza tubishangana lungi nya kusombesha base wa fondation mukana na shime mufetu mumwe kipa chana kwa na shumbu chana wane wakubwele mulunge nyilwa kutubesha nzambi wakukataka shibwalo kutujinabo jinye mutangele kumpala bako babo pamuna butito evolue mene chichikangishikana ngibani beto mkana ngani bajibalo malu mukubo wasimbwa kwamba kwa mali likubenkwa kumbasha promesse mi fite bumi uju promettre kuyukumbana bwachi to ambile bana betu ne lunge nyilwebe lunge nyilwanyi tulusangishi mwa bumu tubatangele kumpala Fondation Kamba ikazaji ujanu bwa mana kwele ke mukana wala wasi fondation matuko petuko ya buni wasa tuka di maskola kali mbatani yashi kumbani shugadi mjumu kampani ni tukala ngo bikala nzambi mwambe ne bole bonseke nimbe ngweze bwachi nanku tangile ne chene mwakuya lukasa maje lubilu ngoma lubilu to bindu kuanju kwanza ntaku donc ntaku wa bwalu butu jitu kuteka mukana ntaku wa nanku mubikila mujini ya fondation chitu chikaji deja chi existe matu kwa bonyi kaji chivana bwa
chimenga cha Kinshasa kajina kwa mene bumuji kananga mwabunga kukola mwabunga kulejibu mwabu unji mwenze malwanyi makwabo abunyi mwabu mtunya mene kuchijimu chonso presque lisango ibiji na jumu chitumbi chichijimu na chitumbi chimu kananga to mwabanzambi kananga muleji no bomukane kananga keno mbamo mai nuwa mwana mupi mulubi ende kwende bwenyi tuma au mukaje mukasi tuma ko mane to kamba donc mene puisque malonso ajibe mwa kwenza chena njenzela to bijumu nyonso bika twakenza bwachi anu bwachinji jimwechi tuli bakanda kwenza malonso bijumu byakapita kanyenza ba kwamene chikombe cha kukumana juka yako nankujuka nchia ya créer avec ban betu muchikavu déjà mu Kinshasa tuchisombesha mukana tuchitanga la je mwabunsu jukenge jibu byamba nzambi ne makelele chochi chichu chikwabo anyi momwe mulede bolo si muleji mujimu mwa engendre mujimu fatula chochi fatule chitu chikwabo chitu kubabika jibu tusanka menene na shuwa unu kale kwa munene chaka gichikesachi chakulu chinene makelele na kumbangile munje musile bali tukombe ambonga ambetu lonji bwase chibangisha nokasa ile mukaji mais comment mune malonso aji mushindu ujwana mune pato afika chikondo aji ninkwele shinga mamu kwansini ujipe anjulo ko mune mutu akabanga ujuvuluka tandi kutukaje bai batanye mbijibu vile tonde tuila mutatangelo kumpana Fondation Kamba Ikasaji Jacques wao kodi anyusa chilejelo masungula ashika uimanyika nyipeshi ujubu wa bijimu ni bicha na kana kwa kombushi bana bamukana anyi bana bamukasai mushinde bene ujibibi sokulu jenza bilo bimpemu kako ni mushinda ko bindekele to ni ndekele mwenye mama wa c'est impossible puisque moi mujimu lwa ma branche à formation mujimu lwa ma branche d'abord mukaji déjà branche munene wa kufatuka bu golden business muni chinto cha kufatuka mu fondation chikaji déjà changulushi bana bene Kongo moi mukaji mufatuka tuka to engager bantu mo balone mama nyabu balona ngunda mo société bunda mo branche ujumu mo fondation pati bezi bijumu mo branche au ulela franc aima ulishibya donc tant ulishanga mutuellement tikaji déjà tu fonctionner kwa ces fondations ulika imukumana ba kubesha komblusha banso bashaka mijumu kabisa ujuba pa mijumu mwabana ujuba quand tu te fais mijumu bachi imaginez le makele le temps que tu ne me souko dévoiler longa yoko blutu dinalo to quand tu tout babantu mu formation au ujuba tout babantu ni franc kai ni cotisation et du mu fondation OK il y a des gens montant campagne moi ne longa yolo dinalo mu moins informatique tu tout kutu moi uyekwenza web designing allez keba institution yo kokombulisha ba mutu mo makelela ushikisha ufingana kutujini jibe shija jiji ya mukani tu créer mujumu muchinto achi pas du tout créer mujumu frangi jilumu kujifutu jani tabanyanga fondation wanga tandam yebendo shalene ndam bo malaba mbushi beno so mu abulisha songa mukwabo bakulele walele biebese yunene lunga ngilu bama mbako abedi makala basombe kabe manyu kubare recette makwa bakulamba ato kajito tujina mu fondation tubatuma allez mumuntu ni service traiteur tomele mwa bana wewe bumutu kumanyu kulamba nkuduto ya kulongo kulamba nkudu wale malaba tu appelles ta demande wa recette wa nkudu allez yiki muntu kai déjà mutu mu formation mutu asakile mwa bana tu fika mu niveau wa to bon kudu kama benyimboele bwana wasefo bwana kulamba nkudu tubana kulamba to sincha kuji chimpepe ujo sakana chikaju kumanyi mushindu ujiba chila c'est comme ça que fondation wetu ujuji basé kabidi mu formation ya bantu kajini tulekele bwa lwebu munyi na shama masongola kana malu katokulekele to puisque tutoeze mujimu uyishi kitunje tukumpana makelele bantu batubenza recette kai batubenza munda mutungu OK tutuminayi muntu kampana lokutonza lankudu anuko recette awo tuba pa facture fondation ba pêche facture benza mujimu awo betu ibwele mu fondation mlushi boko makelele kabitu tongo bishi boko kujima service abonyi tu leje ba mama mwakweza mwakweza saba tu leje ba mama mwakweza makayabo tu leje ba mama mwakweza produit bactériel ya munzu bwe ya kusukulula yenzu mijimu jimifite bonyi ma bifite kajika tu no makuyilekela disperser to tu isangish uchitu chilunga nyulumwe tu leje mukana ngamo we muyisinka kana ngwe tu simukenga be we mupeshi mwana mwene kana nga 1000 francs ujumu akukwele to sekele to ukwenzele ni musamba sensa itani ujumu ne luta tukai luta tulo mushika juwe mwimba leshi makulu balike
jibi ka chintu chimba ke kuyama to konso anga dai makelele anga dai abu antivaleur bibi kubaleji mujumu usanga no mwana wengana mushikishe licence muyi kama moi par exemple université wa Kasai ni Kasai oui université wa Kasai kajo sanga no ushikishe licence ulendana usoma kukwe uvane yini te ujumvo kwa lobo jini lunga nyimunda mwa musamani donc tu kwa kwambulisha bana vitu hapo kushikisha na malo nsumushino bikenge jibu wane tu kama ikaza kufika kuchibombo chando mo tojilo jalelo bala mukasai bonsa ba mukana balika bakulonda jibe jibansonga bakunjila ba mama bada mtu bwa bolu bimpi bwa fondation tout monde mais ne pas fika mujumwa mzisimiso ya bantu ile kumvu ile kujumvula habuipi manye bwimpi bwa fondation kama ikaza jijak tuma kubambila chanya meye bande kelu bwale donc bwale yo toi ce que dit la maman journaliste bwa le konkolebe bana betu bajibanteleje bajibantangila katataka message anyajamu ajinanga bobu mwe tujimunjila tukajitulwa watu tukuyukilangana bakwambilangana chakutupesha nzambi chakutulemu mutu mwetu patujitufika watu tukufetangana ni kuéchanger tuenze constat tumanyine mukananga mujimalukai kwa misangu katuma ku trouver solution immédiate kumujiba apachi juba kengeleto kajitujuku bakufeshangana lunga nyulwa bunyi bakufeshangana chitujinachi bujimanya tombulishangana ni bana betu makelela mikwa misango netubaka à travers lunga nyulu to apeshangana alors batunjilangana patomunangana balwe bwimpe mbwa match bubi mbwa match parce que la boue moi neto kamba ekaza Jacques parce que tu vois tu vont se mandongo moto Kasai munena pa yokala musukutu londa donc RTVC kajuka site wetu ujuka noko Kasai munena wa YouTube ujuka noko Kasai munena TV umuchuna kutu londa bolona kaji bule bucha mabandongo mwana pale muso misanga no musukumvwa ka buji malumi pa akoti mundu wa Kasai uya mo internet pa site wetu wa Kasai munena TV beto ndibo sukuluka lwa kananga nwela myoyo ya bunu ndibo simwa kujikamba ya nafika afolo santu bikwa kubona simka no kumwa kujimwe ecclesia wakati mamu bikala musufubikila no munjile base Africa and manishinana aleja bwimpa bwa fondation nkamba ikasadisha nkonko anyi mapanga chika tufunjila muko kana kamuchiko anyi textoku nimelo yukala teka munshi mwatujomba atwende kufika no kundekelu Zambia muro ntampana na Afrika fito kumujibu jwalo kompala ni ndoka ni mpya wa Kasai munena anshai Nikolai Kumbazini.